ҳиҷома яке аз роҳҳои табобатие аст ки то имрӯз фаъолона истифода мешавад. дар замони пайғамбарамон муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам ҳиҷома машҳур гашта буд ки ҳатто худи пайғамбари ислом аз он истифода мебурданд. истифодаи он вобаста ба ҳолат дар ҳар мавқеи тани инсон мешавад ки дарду нороҳатиро бартараф сохта ҷисми одамро нафаси тоза медиҳад. дӯстон, ҳиҷома бобоҷон 88 дар метрои Люблино, Краснодарская сар карда аз маҳси бадан то ба фитобочкаву ҳамом ва аз ҳама муҳим ҳиҷома баҳри шумо амалӣ мекунанд. марҳамат ба рақамҳои дар экран буда худи ҳозир дар тамос шавед ва роҳи дурусти солимиро интихоб кунед. خوب دوستان عزیز، نگاه کنید. یک خبر دیگه این است که هر نفری که بیا حجامه باباجون 88 مسکو مترو لوبلینو رقم 9393 نامش اگر بغلطه با طرز قرعه‌کشی حج عمره نه، حج فرضی رو میکنه. این خوش خبر برای شما. شهر سنت پترزبورگ و گجا مترو لوبلینو مسکو با حاضر به دستور نوام کار میکنه. با دل پر رحمت برای دستگیرتون.